Kumulay ki perlok barok ki ba Yusuf tenat mat sangat ki video hakane ka channel temen ta kasngi hakane ka video ngan pen ya ka jingga mai jong ki nong shana vlog mo ki kamai katno haka shibnai tang nakaba ki shanaya ki vlog video te ya kabam tasngi ngan le jong i shirilin ila pen kamai katno haka shibnai te perlok ngan muslim ya kapor ngan yaj no syakmat mo te ngan le chau kukil krum mo te poya kene kukil krum te in se chang ne social blade mo te social blade te nga klap mi lupa ngene social blade kene website te ngala poi hakane ka benta phi gine kidegi youtuber ki bala pawha hapo ka youtube te kilami hangne khmat mo te hangne ka don ngane ka youtube tiktok fb instagram te yabam tang leng be chapo ka youtube te ngan leng direct be jong i sherlin te ngan search no hangne Sherilyn channel down Sherilyn Khongwar production nelami mo dengan klik gitu ya kata Sherilyn te la man yu i hangne ya ki subscriber ya ki video ya ki view te la man yu i hangne subscriber kadon silak stop kendai jar ke video kadon arspa sanpuar ke view kadon live pusan million te ya kaba mentang lagi tang hapo si benai mo hapo si benai kala manio subscriber kayo du 100,000 ki subscriber nang ta ka view kayo du iwe 0.5 million nang ta ka earning hapo ka shibnai kayo sau pheo kane nhiều हजार US dollar mo kayo haka shibnai te pekine ide po system sa point pra nhiều ke te ide po system mo te sau pheo US dollar ngan karwot kapisan dia mo poi kat no kapisan dia ini apa kapisan dia sau pheo kan wat sekasan dia kan wat sekapisan dia kapoi live pheo pra nyu ar live pra nyu ar mo te kala bande kat ne am tip ten re kapan i bakat ne live prajar news pa new artika akashibnai kala ban kamai te tharai kala bande ne kam dei ru ten re nagashispa persen de prapheu te kadei bek mo te perlok pilayu i kat ne ila ban kamai Sherilyn hapo kashibnai mo tang nakaba kashnaya ki vlog video live ho hajar shibnai kala ban kamai te perlok tharai phila suthu bat phila yu i ya kajingga mai jong i te ngan penkut no ya kana ka video jongang ne te subha like share and subscribe lada phi sutnat ya kana ka video bat lada phi kwa tip
Sayong no ngan pen I te sa ai ka komen hapo mo prolog te kom dai shibon.